Hadian katu kat ni sengi bagi dekat ke KSU Nongstoin Circle kila syakot hajar haki pulut ke Nongstoin Police Station halor ka jinglet khenra kot yakinong tray bar jela menta ka sengi lai phawai tarik naitung sa arngut ki dekat ke KSU kila syakot hajar biang haki pulut kita ki arngut ki dekat jang ka seng KSU ki bala syakot hajar haki pulut ke Nongstoin ki kentup ya usamla wan bhakupar lengdo nonglai Organizing Secretary West Khasi Hills Unit Bad usamla penbiang bor basayomoit Vice President KSU Rambarai Circle. Bad lasenran lang yaki syathanat daki dekhot ka seng KSU harangkat ka jingadan lang President Bad General Secretary ka KSU West Khasi Hills District Unit. Usamla John Fisher Nongsiang President ka KSU West Khasi Hills District Unit habakran syakilat pathai khubor ulaong bakaan kalong kaba no shiliang bha hakaba tang ki dekhot ka KSU ki basyakot syathanat Katba yaki malik bat ki kontraktor ki bawan ra nong tray bar jela klem kot klem sla ki klem syak khot ni syak le ai bat uloong bakane kamde shu ka jing e jingma tang ya ka KSU henrei jong ka jat benriu hi baro kowe Ke ba penduduk mensim hoi ni la penduduk mensim ya ni kumki no alam jong sang KSU ki sang halang kisamlag don kejik benreu na makan di kalong no siliang mariangi kot samon ya ai case IFIR terten re yakini kontraktor kini ki nokta ki malik bukan rai noktri ki manabar mereka kum ka anyi tiap di ba kini ki kontraktor kini ki malik kini ki trai ki bukan rai mender ki ban syakem kum ka anyi mar lada ki klem penbiang kot sela kau tuan trai kani hi ka pen i ka jingle siliang yang i kum ka jaj benreu benang red keba duna paj badan kami kejing yadar ja sarkar tem lele kum kini barok ni kum kesengi sutu na tum syua dia nanti ngla syakam bat bungut dak spangut ki no alam bat konjung basya pengat ai kes paper mar kum kini kes kilong kejing pendu mesem ya ki wi samlam kin rung apa seng mar kum mangi hakini bisnam murgi samlajui beri ban yokam jam re kedono hak kes paper ki dino ikni kejing yokam jam mar pakim la kes mar kecing lek jong sarkar banyon ya kisama jongi re nak liang jongahi mengalam ni iba kidkhot jongi wala raksa penat kes bakar kimdan ka jing bukho kejing sulu mensem war kiduno ka jing yokam jam re kidon ka mensem pat ba kiti jak jad merel mar ngimlo competition di babu chwa ya ka ka thong ba ka bakin le adet sasnam ka thumu kejing thumu ki kin job re le hi kidon kejing thumu kai bangan le nam ta jad merel ta kalawe mar gimbu batang sansnam re ibu nam ta kalawe ke babhan ta jad merel tikini ki barok tun i kejing it jong sama jing kamtam sama jing ni ka than wala rangi syak pengat ki barok re yang skam kanong rem bangin train nam ta kejing bhag jad merel kawai ro ngapa apan perkenmal kumi ki pajba ki konsesionong jong ka milia kamtam ka brinyo trap makini ki issue kimde ki issue tong jong ka ki issue kejing ba ki mender kamde kejing job ni kejing rem jong ki issue lada syakam kamde kejing duno ki issue hoj ni la syakam ni mi sibun ki samla ki bilang tre issue andre kejing duno ka dei kejat beru jongi te nang ni sikmat ni betul tu kum ki pajba ki mandon ta kam sem ban yakit ya ba lembak kejing ai mensem bakin terong bakin sutu man kini ke issue ka bak seng ki issue ka yeng menta ka dei menta banyada ka brinyo trap namar lada pajba kim sutu ki yang bakani issue kari tang issue jong seng ki issue gadai ga jik sutu bakla namar lada ki samla ji kin randin no na try kani ga ni ga dong thanjungi ka brinyo trap jungi ka sadong salong ku po Tripura apa ya ka sarkar ya ka hima ya usim la shalong no tangki nominal het bomdan bor issue margi ia po ka sarkar Tripura ngi ba ya ka sarkar hi la sinsar da kinongwei ha barok ki department ro i tangki nongwei wat usim ro te po Tripura ngi ba umdan bor issue te ngari kani kalong ke kandet benreu ya ki noyalam jungi tamtam ki sim bari ban i jingai ki de ban nong kita kinong yada om kita kinong di kinong ai ya kita ki certificate ba fer ki mender kin yo ban wan trei belang ne trei bi ban i nam ta kalawei namar lada kini kinong wei yo ban chong sinong ne kinwan kini ikam ki jam jungi tangkata sim ke hima bat ka brinyo trap kanong ka chakasyong jong ki bat mengingi long kinong tong jong ki niki mender pat nakaliang jong ki longilam juga ki isu
West Kasel District Unit nilaya Wan Di Sha biang ni apa police station hakaba kajing Wan Di Sha kajongi kalong kaba Sultamula ba nakaliang haba ka nongelam jongi ki keli ka police department ba ladon na ba IFR le kong ba syukot itu lembah kasumuto kes Andre kapa penting ngok kalong ba lada keli manu ba pha yong ki ba nalon te kum ka KSU hi ni yo pakat ita ipon kiniat haba kum ka seng ni le khanra lane le check ikot kisla long kum bayara ika labor department ya ka KDC bat ya ka police department long kum bayara pendai ki khot penban yang ki noyalam jong ka seng ban Wan Di Sha nge po thanat te ka jingkeli ya ki taki bor banalor kalong ba hatu pada ka seng ka yarap iki mensngi mensyai khot ini ban Wan Di Sha po thanat Henry kajayu pat lada kaseng kasim degwi senjam haka mit kayong te kaseng hingim randian kini ide tangi jing Wan Di Sha ngum sui ai te nakaliang ka seng nang ni sakmaru ada ka kini ki department badi pej ya ka infiltration ada kinang field kaseng kan niat sakmat ba in dang khanra biang dang check biang nama kumba men hakini kita yo baladap yi ba kajing le jung kaseng ka pendrit ya penting iki kini kinong tre berjelak ki ba de ki illegal immigrant hak ba kimnut su banwan mensni kilawan menmet de kaseng ru nagamenta ka ribet kajat benriu in song met song yong ban ap tngor ban pek tang ban sengan ka ribet kajat benriu